Cristiano Ronaldo le Lionel Messi te hi khovela footballer khai khin hlober an nia tun thleng hian kan khai khin mek zel chu an nia an kum upat lama in khel an chol san don hnai lama po khai khin an bang tak tak theilova tun tuma po hian kong sang sangin kan khai khin vele don ani ahma sabera chuan free kick a an record atang hian khai khin ta ila free kick atangin Messi hian goal akhung tam zoka goal somruk panga akhunga Ronaldo hian goal somruk pakhat akhung to thunga free kick atanga an goal khungza ta hian goalie chawin anin thlawani tichuan heta hian club tan bik Messi hian goal somnga pali khunga Ronaldo hian goal somnga khungin goalie chawin club level a hian anin thlawa ramtan bik free kick hi anni pahnih hian tum som pakhat ve ve an pet goal to ani tichuan liga bik club tan hian Messi hian free kick atangin goal somli pakhat akhung towa Ronaldo hian somthum panga khunga Champions League Messi hian free kick atangin goal nga akhunga Ronaldo hian Messi khunglet aya tam goal som pahnih khung thunga tichuan club level in elna cup competition kan ti angthina te khan Messi hian free kick atangin goal riat akhunga Ronaldo hian Messi khungzat ve aya tlem goal thum chau ala khungani heti jong hian soibelta ila free kick te na chi sang sang club levela liga te Champions League le cup competition dangte tin chu baka chuan international le all time club anga te all time career anga te na sang sang paruka tang hian pakhata Ronaldo a sang zoka pakhata anin pluka adang zong palia hian Messi hi asang zoka heti zong hian soibelta ila season tinin free kick an pe cha tangin goleng zat nge an khunga free kick atanga goal an khung hi apar senin free kick conversion rate anti angte po kha soitelta ila Messi hian sangni sompali sompanga season khan free kick tum somthum pasari apeta tum ni chau pe lutin a conversion rate hi 5.4% ania hemi season vek hian Ronaldo hian free kick tum somthum pathum pe tin tum ni apet gola a conversion rate hi 6.1 ani sangni sompanga somparuka Messi hian free kick tum somthum pariat pet lein tumli apet gola a conversion rate sangta in 10.5 a chawa sangni sompanga somparuk season hian Ronaldo an free kick tum somni paruk petin hetatang hian tum khat apet luta a conversion rate hi tlaniamin 3.8 ani sangni somparuk sompasari season a Messi an free kick tum somthum pasari petin tum ni apet gola a conversion rate 5.4 ni in hemi season hian Ronaldo hian free kick tum sompanga chawa peta tum khat pet golin a conversion rate asanga 6.7 ani sangni sompasari sompariata Messi hian free kick tum somli paria temeu petin hei hi a careera season khat chunga free kick apet tamber tumania tum somli paria tangin tumru kapet gola a conversion rate hi 12.5 ani hemi season sangni sompasari somparia season hian Ronaldo hian free kick tum sompanga peta tum khatma apet gol lo thunga a conversion rate hi 0 ani sangni somparia sompakwa season a Messi an free kick tum somli pakhat petin tumruk apet gola a conversion rate hi 14.6 ania hemi season hian Ronaldo an free kick tum somparuk petin gola chantira nei lova a conversion rate hi 0 bokania tichuan sangni sompakwa somni season khan Messi hian free kick tum somli pathum petin tumnga apet gola a conversion rate hi 11.6 ania hemi season sangni sompakwa somni season hian Ronaldo hian free kick tum sompakwa petin tum khat apet gola a conversion rate hi 5.3 ani sangni somni pakhat season khan Messi hian tum somli free kick petin tum thuma pet gola a conversion rate hi 7.5 ni in hemi season sangni somni pakhat season hian Ronaldo hian free kick tum som pasari petin gola chantira nei lova a conversion rate hi 0 ani tichuan sangni somni pakhat somni pahnih season khan Messi hian free kick tum som paruk petin gola chantira nei lova a conversion rate 0 ni in hemi season sangni somni pakhat somni pahnih season hian Ronaldo hian free kick tum riata peta tum khat pet golin a conversion rate hi 12.5 ania sangni somni pahnih somni pathum season khan Messi hian free kick tum somni apeta tangin tum ni gola chantira a conversion rate hi 10% ania sangni somni pahnih somni pathum hemi season hian
Ronaldo an tum som pasari pe thungin tum khat gola chantira a conversion rate hi 5.9 ani kum kalta sangni somni pathum bi ka khan Messi hian free kick tum som pasari pe tin tum khat a pet gola a conversion rate 5.9 ni in Ronaldo hian kum kalta sangni somni pathuma khan free kick tum som thum panga a peta heta tang hian tum ni pet golin a conversion rate hi 5.7 ani tichuan season kalmek sangni somni pathum somni pali na a huam china Messi hian free kick tum sari pe to in gola chantir ala nei lova Ronaldo hian free kick tum som pakwa petin tum khat gola chantira a conversion rate hi 5.3 ani tuna table kan hmu bik hi liga an free kick pe zat record bik chawania cup competition le in elna dangte atel lo ti hata ila hemi tuna thalaka kan hmu table bika hi chuan liga free kick an pe zat le an gol khung zat bik te ani ti kan hredon nia